Ukwai ulak bandi ujak jengbam ubaya bampat ba paling kejat bandi khasi. La ubaduk ne ubaru sparo. Kakawai ke dawai kayap ka imru ukwai udai ujungbam ubaya bami jan baro. Henry nak kam takin nak hipan kakam khai kwai ke ke weni ke kam khai ke penrus pak kloy ke brio. Namar ke jeng khan bam kwai je kejat bandi khasi. Ba ke jeng tham je kakam khai kwai. Mentah ke jala mekhlia. Lami sakita ki high level haka kam khai kwai. Tiki ekini ki high level. Kakentin high level kalami ngaruk balas dang kajing khai do yang be anya ke jalan mekhlaya. Ana emtip setia manu kita ki high level namar kem ju pau kerteng. Kakentin high level ka thau ye kitu ki brio ke ba shempisa ne ke kam khai be an. Da ka ba am asha ka sarka hanrei ka lech ka pla jongki. Kinong khai kwai ke bawat ket yo kwai na po asam se po jalan mekhlaya. Da ki photrok akhashi sisni ki yathu pamenta ki la dan ki brio ke ba shempisa. Haprang 100,000 hadu 100,000 कवई कवई का ट्रक लगभग 200-250 गाड़ी है। हम लोग आसाम में 60,000 रुपया करके देख के अभी मेघालय में घुसने का बॉर्डर में अभी मेघालय में बोल रहा है 45,000 लगेगा। इतना पैसा देगा कहाँ से? हम लोग 3 दिन हो गया ना यहाँ खाना मिल रहा है, ना नहाने मिल रहा है, ना पानी है। इसीलिए हम हमारा जितना ड्राइवर साथी है सबको बोल रहा हूँ कि आप लोग चलिए, हम लोग आसाम चला जाएगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आसाम एसपी सिलचर एसपी से हम लोग बात करके वही से निकल जाएगा और मेघालय में हम लोग जाएगा नहीं जाएगा। जी में कितना 55 san ajar entry jauh pada sedang lai high level ko yo san ajar dap suga jauh kat kom gaji thu jo kitu ki driver trong tan ke baket kwai ke le thu ba kya basiu san kau kau ka trok taba kem tip kisiu shanu ya kan ka pisa ka tikna kalong bakam dei satya ka pisa ka blachim khajna ta ka sarkar mekhlaya ka bot bakan ka pisa ka le chapla jong nur jong no ka ban penuspa ya nur ya nu bakat ba ka jalapat kam yo satya ya kata ka bai khajna ka bai deben yo na ki trok ki bawan na po asam na kalyang usang ro perta ole yo myakan ba we ni kinong khai kwai ubujunya hi ka trok pan ke kwai segi thain rata shera ha ka bole thu bahaka sisi ki don hadu san fo hadu under fo ki trok don du ki por ke ba ya ado chispa trok pat koi ka trok ket yo kwai ka ma saulak tingka ha ka ba kya ba sino san hajar tingka sheki bru ki bam tip satya Nang kitu ki trok ki de ki bawa Asam. kiwan asam hi na asam tu na kerimgan salakan di na baga kiwan nang tu hi na po asam hi Hai. ki kit yo tu kwai im pe Hai. tenata kar kom simpisar kom ngiru na tu shu na mar ngiru sane ngaru ngade driver ngakit kwai lokal te ngaru Hai. te ngayasnya ba pila pelat kar kom simpisar ngam tu shu pe ya katu tengaru ngadang ya le iban ya wat ban wat clear institution nomor UE tau bro basim hat kata tapi Hai. ngaru ngadang wat ken ya kata te manin ngawat angalik te ngayo itang artili kitra ngakali haki ken direct ke ong sim 100% ong lang ne ban ai 100% ajar te 100,000 koi ka trok. kawai ke trak te ande ngamtip ro nga ong ti yo ne ban ai ngatang number ong ya kata ngintip namar ngi step by step ai te ki ong ta te ya kata ngaru ngadang yale lada ya Long tu driver bakit kwai ni dia kata pisa wah henu wah ba ya ki bri do slip dan gegit ne shu ab surok mto baik ne. Ya kata tu ong be ai be direct di transfer te transfer bisa nang ta ka number pat ula ai hakte te yau ta ngaru ngamtip ngadang yale iban yawat ya kata te ai te lada kile kumne te nyabi kumno king no kata king ngaru haban sia mit surok te Long tu kwai bakit strok ma ta kanu dekin Asam manon di sini siapa mereka kanu strok kwai pai hingga dor kulum. ngakali no tu dekar uang ka 1109 ka po hado si Saulak Umar de Saulak ong kumta 1109 te kutu kwai imri wan Asam Saulak ong kador kwai nata siya Asam ki siu hata katuka sentigate ki khota ka Asam kadon sentigate
Ta syawak seneng kim dan kecu. Mutang kawai ki hapsiu te direct. Stan ya. Hai. Dan hakor kom kit marking ada kit bon te ki hap ai rupeu lai peu bat kunta. Rupeu wajar, lai peu wajar kunta dah. Kasa hakor kom ketuka kawai. Namar kidon ka sentigate kaget ru kidon sentigate nang tapar ketuka kata. Ya tahu dah. Hangta kisiu direct. Yang ni pat kerkom siu ning sot hukum no kisiu dah. Katau rumdan ki ai direct subo dawe bro subo ngade dalal mo. Te dang don su ki dalal nangar lai sangut. Mut atu sene labun pala ki dalal pi kim sot so. Kunta king kerkom pelak kali kerkom kum sot so. Kata ngaru ngadang ile bahaban wat kini namar ngade marwe pi. Te phi bakit koi local but fi kin nei sei ba. Ini tengikit hani ha per tang harta cerah amelidor. Yang ini ngade yu bakit da pick up dah. Kita ki kuai we kita kuai jomi satu harta cerah tang ba ki lahap as hajan berdara sam tengimla ban kit da ka ngimla ban kit da ki biru hablik da ka surak asam dah habrung asam ni. Tenang tang hap cross ya ka tu gate. Yang ni te sene ki latip ngala ang pai te ki kuai kal te ba itu ki polite ki tong am lelera. Kata teng ta dang don satu syawak seneng ki dang don ketu ki gate ki sang teng ki super sengak pi. Ya kata. Ha flash bete kung gini baru la jinjar pi anda don apa maklia. Tak kan. Lada ki sim sampai sana jar temun hak sismi sispat trok te ki kali. Kalau ada lek sispat trok mut ke maklia kala kamai siduk si jangklor ta. Long utrok ukwai buan asam. Sispat trok dang ya sisi dang pai. Kaeng. Ang fiong nu kuai buan asam ni kan trok sisi urung cepat maklia. Teng pi hado kinok itu 1109 gerung be hado rupio approximate 62 kunto gerung be. Hado rupio nyopo tili teng lada yo bha kunto ki kuat lot sedu sispa da teng tang ampoi. Pisu antar no sispa approximate sampai tili into 55 te. Pi ka bisa sewa senang dah. Sik is tepat je beri apa? Dia kata kan.